Kiremaini kariera na kokwagira tawirorere uthaka wa mutaburuko wa mashani neithwa cio kagema gitugu kanyenyaine kebutha githega kahigai tuthu kiruri karurumo wajerere kihoya kuri bona thikana gutari maroiga mutambo no kameme kayo kamuigi ayori ndohingurire oi na niguo kurire wakinya muthenya wa Sunday tukunengagiriria mwago wa ciagate githaa wa nyuri Zilizzzz Opendo haha ikinyaniria Meri na Kuna ingorira imami ingorira chama warwe borwa moge koyo shemania na DJ Jey na Gathuki Mundu theine wa Zilizzzz Opendo o muthenya wa Sunday thaa mugwanja nginya thaa 10 mĩaraho Zilizzzz Opendo Kenya juima baritage thongorina ndatumirwo marũa nĩ aratakwa enare kondo kware na pate na makenjera ndikana tige ngita na mahurira kunegera kugerera gwikana kwetu kugwe PayBill number ya 408090 account ni mwekere demo wake amount ni ciringi 89 ekana mĩrongo kenda na kenda imagine ogore ihuruto ogore nguo iria ciiragwo citumagwo cia kuria kuma Nigeria cietagwo atia Tege PayBill number ya 408090 no kone kwendia nyama no korwo ni mawira maya muthe mendaga mbeca mwako utarikitie gari ura tarikitie kuriha ngiri 300 andu 5 aya nega akumanegera muthe ngiri 50 1.5 million tugayane njoke 30 ri ndigukegania 50 o mundu kana 5 o mundu ngiri 50 o mundu PayBill number ni 408090 giuka ahotania kwa abere eri kana atatu ndimanegererie mbeca maigwe wega kana atia 408090 Gafundithagio vocals na Daisy Bendi githaa na Zamirogo gafundithio vocals wakinya haria climax gaigwa maroinete gaigwa ta ngugwathi aya ni aini aragutire rwimbo rwega rutainikaga kana atia kana kwa kamera kamigete na DJ Jey254 nditagwo Gathuki Mundu Wakasungula we ovana atia haria hothi oriri wakukuhana atia kura gutwara night ahotania kwa area mbere no now narua haha tutekuria maregu hena RC du Tagathemba RS and du Tagathemba mutu twakimbia twambia na nyarari ciane ngiri magana maigana ni ngiri magana o mundu ciake ngiri magana matatu oyo ngena ketagwo atia oyo ngena ketagwo Joseph Mwaura atotoria muini wa mutheni wa Ngai Joseph Mwaura akieja ona kebesha ine muru wa kieja nice ndira takoria mwana angitawa Gathuki Mundu yo kadigeti andu atatu mundu ngiri magana matatu ngina o mundu ciake ngiri 30 itano andu 30 imagine ngiri magana matatu kone mikondoro ureciria kwendagia no kone shati cia rume na t-shirt cia batanete oguo duka yaku ithereme geka mini shop gatwike duka nene PayBill number ni 408090 giuka doka kunegereria yangi besha kia mami PayBill number ni 408090 Grecia bana gotiro toro wito nawe ni hoka kuna uma endo ile ndo toraja tudare mainda makora matina garwimbo
muico gaka nĩ kameme kayũ ka mũingĩ yakorwo nĩwe ndũĩ mũiga atĩ nĩngwendete ikeno nacio ndigũthimagĩra na ndũraiganĩra batwarane mũndũ weteithie mĩitũ ya kwao andũ a gũtũra ngũrũmagĩrĩra na ndũranyenda
Tiga nyitere ogwo kema minyambe negira ne besha. Gikwiraga hani ori askista tuni yaku ne ogede kunyonyite umenyite wigwe bisawa. Okonde kwa kameme kayo kamu igitwe na DJ Jey254 jeta kwa Gathuki Mundu Wakasungula na Erika na manyare na team janjo yo the Saturday rushine thina jara ginya reto ero boto wetagia agetia kanyaga no nderi ya muthuri ucio murata wakwa muno akuri arware ambiriria kwina 1981 demoria riu ri haha tone hathi utokuri gucura atia wathika batugeite tu horo na tatha anyway ekone kwa kameme thegi muno ni na gyo kadoka kunegera besha 48 night na kuro besha ine gima matatu madigetie kunegera andu atatu mundu ciake akwa gicomoka nacio aya gina oro mundu gukaga kugeithia mundu 30 andu a 20 matigarite na akwa kona besha ciaku andika bonus ga guguteithio kwenda kwendia ngopia kwenda kwendia shati thakata yacikiragwo ni manyari kwenda kwendia mifuto kana iratu kazi yote inataka pesa no menya ciana ngothira thibiri tam by the way so dio rawe fagete 408090 account name wikira demo k amount wikira 99 bob girimiro ashiriki mnogo kira nakendeka kuhe girimagana matatu narua paybill number ni 408090 yes nyambe gutume mwe ginya kuria kwa skills tunire ukorwo ungihurwo ni thimu ni mundu ri yaku igamba gatia aru he mundu ko wekirite rwimbo rwake he mundu ko wekirite kaundu karakenia andu weri nawe no korwo demo wa X no ikuhe kirio kwenda rikana ati urathi haria thimu-ini yaku Safaricom rakura reke dorari gwono gutuma demo wa X ugatuma haria he 23175 watuma demo wa X we 23175 account ni mwikira demo wa K amount wekira shilingi 99 we nawe ukorwo we na besha fari 4080 90 gioka roka kwa hebesa ndodo wayo but in the meantime Safaricom rakura reke dorari gwo fata no kwikira 23175 utuma demo wa X we nawe ukorwo negererio besha ciaku narua na ukorwo nawe umenyete maundu maku na sikiza tuni yaku ikorwo withinie kama nani itakoji narua Classifieds. Kabuni ya uguri wa makadamia Jangonat ni eroria na Classifieds. Kabuni ya uguri wa makadamia Jangonat ni eroria na gitio murimi wothe wa makadamia uria utagethete makadamia make agethe na atware thito ya Jangonat iria ĩ hakuhi nake atigirire ni mathimwo na ratiri iria ya Jangonat ya computer na ni aheo rithiti na message ya thimu ungikorwo wi member wa Jangonat cluster ya Jehera hurira official wa cluster etie ngari yuke ikue makadamia maku murimi wothe wa Jangonat no ahure customer care number 0205142800 niguo makadamia mao maiyerwo ndugetikira makadamia maku mathukire miteini Jangonat suluhisho la mkulima Kameme Classifieds. Ungenda kwambatira wonjoria-ini wigiritanie na kameme kayo ka muingi thimu citu ni 02031210 kana 0707670977 kugwira na ithu mweri uyu channel cia magegania movies na show cia gwitira mata maundu tagiriganirwo muri ta family kugwira na ithu na wihotere he o kiumia ta TV ya 55 inches fridge ona nduthi kenia family yaku no gure Aerial Star Times decoder washiriki 1,199 no kenerere classic bouquet wa mweri umwe hetari marehi kana gure Dish Star Times decoder washiriki 2,999 no kenerere super bouquet mweri umwe hetari marehi na no gure matukaini maitu mothe bururi wothe eruya subscription yaku wihotere heo nyingi ruini cia o kiumia kuma family Aka ni kameme kayo kamu DJ Jey. Zilizzzz pendwa na DJ Jey254 na Gathuki Mundu Wakasungula. Take me to Kenya, me. Take me to holiday around the country. You are my happiness across the sunshine. You are all my dreams across the moonlight. Take me to Kenya, me. Take me to holiday around the country. You are my happiness across the sunshine. You are all my dreams across the moonlight. You know, Sammy, I've been thinking of you, dear.
Surely. Thank you. I've been trying to find a lovely black guy like you. Yes, very good. Tell me, Sammy, can you marry me and take me to your country, Kenya? Ateka muthoko gaka karauga ndikahikie. Ego keratia, reke ndikahenie. But in my country, Kenya, you must dig. Dig? Kurema, I mean it, potatoes, maize, midges, squashes, tomas, and every kind of bogas and madaros. But I love you. You love me, but you must kuremas. You know I want to inform you that you wanted to go dimas me uniform. Aye. I am praising the Lord for making me meet you. Oye kwenda Thenya thanyo tuku wirorere tafarira ya dira ya dunia wirorere K24 TV umenye uria thengima iregariura. K24, it's what's on. Gatheti ya PD People Daily nĩ gatheti kuheaga mohoro o tauria mari na riu no mithomere thimo-ini yaku. Hora star 550*4# wamukire gatheti yaku wendete ya PD na ciringi 10 wahora star 550*4# ndugubatara bundles, gutire kuyandikithia na gutire ku download app o yothe. Hora star 550*4# wamukire mohoro thimo-ini yaku. Utungata uyu uhotithitio ni Safaricom. PD, setting the standards for the nation. Githomo kirathie ona mbere gigicenjagia o ta maundu mangi mothe. Wina Mwalimu Plus Learning Management System, githomo ni hindi gikwagira na kihuthe makiria. Mwalimu Plus ni utungata ũratwarana system ya githomo ya bururi na irahotithia arutani hamwe na aciari kumenya uria mwana aragacira kimathomo. Mwalimu Plus ni kuheaga report ya murutwo, indo cia guthoma cia arimũ na arutwo. Thukuru uria kwiyandikithia na Mwalimu Plus ni maraheo tablets na software, oguo matigotinda makigura indo cia goro cia IT. Yes, there is an education evolution, but with Mwalimu Plus, it's a revolution. Hiya! Asante sana. Huko ni Wakameme Kayo Mwige na DJ Jey254 na 254 ni kodi ya Kenya. Ora ati zedi 25455 na yege 256 wa dogu ni 254 sio ni DJ wa Kenya. Na niye ni besha deda huko negera udwa kaida atari haraya. But in the meantime, oje tekeria narua. Abego ya franga kohana atia. Cheza sita ino haha tunasikiza. Kiwa grao gekambura kwa supermarket. Yako wa site thegio. Ako nina wage kabura ugeria muno Joseph. A travelers bushere. Roho thegete wewe gekabura ya roho thegete. Joseph no ramedia. Yako wa site rajira tuko ndani thegio chuna wa luthuri thegio muno geithia customer na stars all the Jamii Executive Gardens la Judika Jesi all the aduthi. Gokumwe sione Alex wa Jamii Pishuri Rise. So iko top sana gacaraga ini mathio ya ni Joel wakwa mathore thegio kia mami kinyo ndo warunda kaka salimia DJ Jey sana Baba Joe asante sana Heho Shopping Center tuko ndani. Wishing my brother and my son and my guy DJ Jey254 happy birthday. Shonto ukabadaye horero uguo siataguo pogwa wa Elibo Media Korea mwena wa Ruaka branch kwa badana mo sadho banana birthday bambe lunch kwa bogo wa Elibo Media nema tomade munegere just wabi to thank you muno ewe gatetu wa wadu wati wa mugoi wori ireko
Oko gwito ya mugwe tuli thiini wa share before. Thank you Zilizzzz upendo. Thank you muno. Kia mami. Yaga wa kioski kaboom tuko ndani. Agura wa theka thank you mtu wa kia matheri thank you muno thiomishi ya mukoroni by Sami Muraya. Maina Gibbs asanta sana. Dave Miana santa tena sana. Ona ketagwo unarua. Wewe taguo narua haraka nyonekana ni damunyita wega ni boro nake no dramuona muthumute witagwo Mwangi wa A+ Motors agithike muno na gaciro A+ Motors no ready gari kia mami ai vasha ndo wanoria muno Pelekea wao A+ Motors wafurahia saidi ya juu maraiga vasha ndo inabakisha paya vasha tupo. Santa sana. Egio kegurikani horo wa cheza sita na gurikani egwiri ati cheza sita rudura mwega ni ati cheza sita irakuhemia keta tu yako ihotanira kimajika kia besha ihotanira ginya maita matano ma besha iria wathaka nacio hau kwa muhano wathaka na 20 ukahotana ngirinya ngiri igana rimwe 30 ginya ngiri igana 50 iyo githaka na 50 bob ukahota ngiri magana mere ma 50 athaka cheza sita maita matatu muthi ukaheo mweki ungituhu wa kuhotanira ngiri 30 BD boost ithatu cio tukuna nayo muthenya tathikirio muthi utukuigwe umuthi utuko ino BD boost riu ya Sunday yogerirwo ginya ngiri igana rimwe wathaka maita matatu na makiria o muthenya ukagia na mieke mingi makiria ya kuhotanira ginya ngiri igana rimwe muthenya wa Sunday umuthi oya thimu tuthake nawe hinya star 675 hash no ya thimu unlock dukono aya hinya star 675 hash star 675 hash wahinya star 675 hash shagura option 1 yo cheza sita wikire namba 6 gatagati kemwe ginya 6 namba mwe ginya 6 gatagati kemwe ginya 3 na ni uri ofango uri okwenda ikira amount kuma 20 ginya ngiri rikana na gwikira pini yaku nigetha ukorwo thakite cheza sita hinya star 675 hash thaka maita matatu kana makiria wigire mweke wa kwihotanira ngiri 30 umuthi tha 3 ciotku na ugathaka muthenya wa umuthi to maita matatu maraturi umuthi to ni Sunday ukaheo BD boost ya ngiri igana rimwe cheza sita kula mita star 675 hash. Adora keturunge ciegi gatheti ya People Daily neo PD. Gatheti ya People Daily neo PD. Udore mwega no kurikana ati Safaricom marakurogi hinya star 550 star 4 hash. Gatheti ya People Daily neo PD. Ogehinya star 550 star 4 hash. Gatheti ya People Daily movie cio ithaka go ni cio thenema okoni maundu ma gutaru uri gwika biashara ciaku okoni maundu ma news uteti maundu ma mathako maundu ma mothe mahofanirio hamwe thini wa gatheti ya People Daily fata no kubikira thimu-ine yaku thaici uhinyete star 550 star 4 hash ndurikindu urarengwo no star 550 star 4 hash fata no ya People Daily guoko-ini gwaku ona maundu maku mothe mesawa na gatheti ya People Daily. Thengio ni kuhurira reke ngumererie riria Ngai ehakuhi gukwambatiria revu ingi maundu mahanaga ta maharagana arata bagagutiganiria andu magagucambia ugatigwo o uguo we wika na hindi iyo niguo nake Ngai okaga akegocithia agagutwara revu ingi. Ili kuset level ingi kama skiza tune yako, dial star 860 star 388 hash. Malindi ni kundu gukurita na njira nene muno. Nikio Coast Values Kenya maragwitira project primary to Kwanza City ne gated community area ikuria Malindi farafaraine ya Tsavo Road dakika 5 kuma Malindi International Airport na dakika 5 guthie beach. Goko ni kundu kwina mathukuru mathivitari o hamwe na police station. Ni kundu kwega muno gwa gwaka nyumba residential no wake holiday homes kana resort othoko magio mweri. Broti ya 50 by 100 uradendio na thogora wa offer wa ngiri 750. Broti ya 100 by 100 uraheo discount ya ngiri 100 hau ukagura na 1.2 million. Ukore deposit ya 10% balance uragio kahora. Ko buku hora 0711082508 kana share wa vishine Baba Center Malindi kongethanira na Casino Malindi. Haro Mugai tera urada atia? Master Bazoo Mweneido Wero atake toka gia kwa Euga ndameni indo renda urada bia cigana niye Bazoo kene krata grivoti oguo ni kere sawa ni ona goko akire wende inaga
Ni sawa, nigutumira thaa ici. No hinde ngire ukaririkana guthaka loto. Sawa? Tondu kwa loto marauga hakuna msoto na loto. Nyakuwa mita na loto every hour. Igera M-Pesa Paybill 777-000. Adeka Kyugo Kameme FM. This message has been approved by the BCLB. Thank you. Na ndo marathondeka mbeca we nawe mwana uriku wancheza sita hihi ikanate cheza sita ina mieke 3 ya kimajika kia mbeca gukunengereria bata no kumenya ati 5,000 icio ni maita maria muthi ungihurirwo na mbeca iria wathaka hau uma 20 kahurwo maita 5,000 githe icio ti 1,000 yo githaka na 30 hurwo maita 5,000 githe ti 1,050 yo ngihutha kana 50 hurwo maita 5,000 githe ti 1,50 ureterera ki na no kuhinya star 675 hash arubidi boost ya Sunday muthenya wo muthi uguo turaria nawe ni ati ni 1,000 ma athaka maita 3 na makiria o muthenya ukagia na mieke mingi na gukunegereria 1,000 rimwe muthenya wo muthi utuku Sunday 1,000 hinya star 675 hash urahinya star 675 hash hinya star 675 hash agura option 1 thatu ekira mount kumamira gori ginyagiri rikanati na mwaka wikire pini ya kukuro thakite cheza sita star 675 hash watu odo muhuthu Ocio no wagatonya abaoka nigatha dikituma no na thire ni njeherere abogu wa Eribu Media legacy pok pala kuri arwa kagide ni monata ari Jey254 eiga muthi no mwaka kuririkana na kanyamu yes neke uraririkana na kio birthday cia kakaoro ngire kumenya birthday wakinya Nairobi twi nawe ndikire kira tumuheo iheo haho gitumagirwo M-Pesa ukanyonia ngirokire Nairobi uramenya birthday ni wanda ramenyire birthday na miaka 30 uraria maniki gathi tu 30 uraria maniki kigato maria birthday akinya oka Nairobi ni ramenyire na miaka 33 eri miaka 30 ndinamenyire na miaka 30 ndage mwana wa mbere tondu ndorire nake nyina ni mundu wa mabathire bau kuma tene ria acio makire hona na guku riu ri ndabia kuona bathire ona ningo na ndareherwo tumahua aya ngariguru mahua ma maruzi ni maki magekirwo giveso-ini hau ngariguru ni maki ngoka ngerwo bane maku mwendwa mwendwa ya mahua na ni ngariguru ni maki ngathie ngamahe ng'ombe no urimu wakwa no gutire kindu ndendete kuya kwanja mahua mongeherwo ite kumenya ni maki tamburi ndurumene ciende teruspa thenge niwe wahe agamburi ni ndamenya ni maki gacoka ngareherwo kanyamu kohetwo wega ngaikia na kuu riu muthenya uria ndamenyire ni make niguo ndamuri ukire gakuhe mbeca niki for the long time buretwo ngithukia mahua ri riu ngirakiheaga mbeca ngeteithio kono 2,000 ukaje mbeca nicio ingigurire to tumia kanwa kuhihoro akangamuria atiriri uragurire mbeca cigana mama ri mine 3,700 ngabore ciake gakao mahua ndirakorwo igirwo guku ri na yana ndona mandikitwo baby tops to the DJ Jey254 kawagithaka gai wakeruba ndore mbeca ici nikiwe mso baby pesa turia tigara mahua ithu tutiora wa mahua andu ange bara kuhe mahua guku matiana mahua M-Pesa uratumirwo tukiuma haha kumira tuingiria nawe thaa 7 kwambiria ndikureka warie kumira tuingiria nawe haha thaa 7 unyonia M-Pesa yaku statement kwina kapu karia mundu aroraga kuma thaa 7 nginya twirikia thaa 10 kiria gothe ukonete twakugana nuthu haha ndukahura rwimbo ringi gugwikiria kindu twara
Ayuka muhuri. Oi mahakwa ayuka kunene. Oro mweri 12 December. Kihorere yaku ikinye. Yaku yakinye no igure ni ndina tandare na kwa. Wacha ururia ndina kuona we ngoro. We. Ni ati urua uria ndina ngoro. Ni ati birthday ciaku. Ciothe ciukaga Sunday na Saturday twina guku stu. Ni kurathimo ni Ngai. Tiga. Ona ni ndemu rathime ni Ngai to rathime ni Ngai. We kari mbeca cio muratuma tafadhali. Namba yakwa ndi ngumuhe. Mwakirira Jey nuthu mukajikirira nuthu. Ndio atiriri. Kaoka uji hotoleire. Ito ne birthday. Ai. Ni birthday yakwa. No wakuria. Na direte. No urenda kumenya. Horera yaku ikinye. Ai, yakwa ukahindi yo to January to mucie kwa jaji wa ndurite takiwe. Ndurite taki. Marita rof. Jamhuri ni deba. Jamhuri. Do jua. Ko timina kaka ko. Na barika de birthday. Okoro na birthday nayo kazade na vye ko jinura mwanake. Eka tutakumaneria murango to nyitaita masati. Tugararania guko mundu atugana ithwa karo. Tukaragari tata mubara o karuga. Urego to igura thatu herarie. Tukwehumbe. Eka batume humbe. Nama. Happy birthday, my big brother. Happy birthday. Yes. I love you, mudo wako. Na ni ngatho cia mwanya muno to birthday ni yagi gukora. Kiria wakinya ndire na bata. Years are nothing but number. Age is nothing but a number. Vatoria munene no kumenya o mwaka wa ikuruka. Mwaka magana matatu ukanegero ni undu wa ciringi 99. Imagine 408090. Muhotani wakwa wa mbere wa ciringi ngiri wa muico wa ciringi ngiri magana matatu egwitagwo Rose Ng'ang'a. Where is Rose Ng'ang'a? Rose Ng'ash. Rose wa Ng'ang'a wiku. Toka huwa ka Rose. Mahua magu kinegere tu kinegere. Ndani na thenge bado. Angu sirio ko. Ndisi nengere na niske jokeria ngatho. To hana ine. Stimenya ngamba thina nani ndie memenya. Rose. Na ringtone ya rwimbo ruthaka ai. Iguama. Aini maini rei. Nyimbo thakai. Atiriri Rose. Uhoro waku. No ratindika kana thaa ici ni thiete riu ni gucukuma. We mwana uri kwa bururi wa Kenya Rose Ng'ang'a witu. We uyole. Koure. Ni kundu kwega ni njuka na hau guthakithia kimwana gia kwa mipira he andu hakona academy na hau. Ni riu guku ni gwa kameme karu ka muingi twina DJ Jey254. Getagwo Gathuki Mundu kana Wakasungula. Wewe mwana uriku wewe ni kiwikaga ku Kayore. Jidagira to cia mitumba. Akinya hwaine. Gathi hara Kayore Junction ngenderia andu iratu. Haiya koguo wendagia mutumba. Nyendagia mitumba. Ni wa bata ta iria cia kamera. Riu ri. Nona ni nyendete iratu 2003 2004 ndagira to haha kanua ka mbeca haha hetagwo Kirinyaga Road. Ha rugongo koja hau. Roast House na hau niho twendagiria. Na njamba cia gwitu ta njira atiriri. Iratu ici ciaku ri. Ko tangietha gatuka wige. Angikorwo no ne tubecai. Ngekena muno. Othiru wige gatuka kega wendagia iratu cia ona mutumba ucio uka urehe we muingi ukarehe cietagwo atia ni nduba ikohorwo. Nyireke ngwire gathi thoko ngagura bado bakangenderia andu iratu biu. Ingĩigua ngenete mũno. Ũngĩigua ũkenete biũ? Ingĩigua ngenete mũno ndige gũtinda ngĩgieka harĩa hoi-inĩ mara nĩ cukumirwo nĩ makari. Ingĩigua ngenete mũno. Paybill ya 408090 he kĩndũ waikia?
Jiketia mwere kuthesi jiketia maita matatu. Guy, shiringi 99 times 3. Teka mathafu mau ujire ya jatonie die memenya narua tha ici na unyambia jojera calculator haha ai. Icio waikia ri. Thimu-ini yaku ri. Taguo Rose Nganga. Kamwira roete message ciake. Wena ngurikania ni 408090. Losi. No wona kindu. Ndana kindu. Riu ri. Ndugithereme. Gai. Na biacara yo wongerera ndukamba ke mbeca ni ciaku. Uguo ndana gai. Ona cigana. Tarora. Siroka 70. Plus kire ngarenge kenyihanyihia riri. Wena mbeca mpesa-ini. Please rutai. Wongererwo icio ingi oro rureke hure thimu njuge masters makuongerera oro riu. Ciaku 300 ni ciaku. Yes, nice one. Na ndiyo kile kiratuma andu marege kuonoria mbeca ona ira muhotani mwako wa mwisho wa ciringi 300. Mambiro gwetano Judy Kang'ethi atirite akihurira thimu kuhurira onoria mbeca wikirirwo icio ingi tafadhali 300 ikorwo ciaku ciothe. Paybill number ni 408090. Gioka ndoka na mbeca ingi ithaa riri 300 hari andu anana o mundu 300 ni ciaku ciothe andu anana ngai 300 andu anana no ndo washiriki 99. My goodness. Narua no kuro we muremi me meta ko small scale farmer kana large scale farmer icire irake kura indo nyingi. Imagine 300 na economy no gwe thite na mbere na gukuhinyiriria utire na bia ici no ikuteithie ohingure car wash yaku jega utake care ya family yaku 40 80 90. Gioka ndoka na mbeca ingi kia mami 408090. Zilizzzz na DJ Jey254 na Gathuki Mundu Wakasungula. Alesi eduta wa methu ebeshaini mundu etagwo Alex Mwagagi wajirie beshaini Edwin Anyona ebeshaini Karen Mobi onake beshaini wa mundu etagwo Riogo ebeshaini Catherine wa boy wa Mutegi ebeshaini agatandatu etagwo Dr. etagwo Doronius wewe riu ni ritwa Jehova Doronius Bogwa we beshaini digetie kunegera mundu mwe peke yake 300 godiketie thabari yo ndaika ici tigarite ndagika ciganona cia gukorwo nawe wetereire mbeca fari ciringi 300 40 80 90. Iyo niyo pay bill number 40 80 90. Mora thikereria kameme
kamemene kayo kamoinge kamemene mwakaigwa netwakaigwa kamemene mwakaigwa netwakaigwa mwakaigwa matweratia kaigwa tweroka muna toigwa toiganeire sodo kameme Asanta hidi kan yuvakite cheza sita hari hasta 675 hash cheza sita riwira kuhemia keta tu yaku ihotandira kimajika kia besha ihotandire ginya maita grithano ma besha iria wathaka nacio hau hau kwa muhano wathaka na 20 ukahotana ukihotana grigana rimwe ndakwira ciringi 30 iria kuhe grigana ya 50 50 to ndahuro wita na grithano grimagana mari ma 50 wathaka cheza sita maita matatu muthi ukaheo mwekio gutuho wa kuihotanira ngiri 30 bidi boost daita tu shot question yo muthenya yo muthi bidi boost ya Sunday ne nyongerere ginya grigana rimwe wathaka maita matatu na makirio muthenya ukaheo kana ukagia na mieke mingi makiria ya kuihotanira grigana rimwe Sunday muthenya o muthi athimo yaku tuthake hamwe inya star 675 hash star 675 hash agura option 1 star 675 hash cheza sita wekire na bashi ya kuithatu gatagati kemwe ginya ithathatu fagi uri okwenda ikira amount kuma 20 ginya ngiri rekereria na pini yaku ukorwo thakite cheza sita ririkana thaka maita matatu kana makiria wegere mweke wa kuhotanira ngiri 60 muthi ithatu ciotku na wa muthi toni Sunday athaka maita matatu muthenya wihotanire bidi boost ya ngiri igana rimwe dikaira nyo agakire yo wo igana rimwe muthenya wa muthi Sunday cheza sita kula mita star 675 hash yo area diru hutho muno ni star 675 hash Oi, na neguo kurire. Wakinya muthenya wa Sunday tukunengagiriria mwago wa ciagate Giteta wa nyuri Zilizzzz Opendo haha ikinyaniria Meri na Kuna Ingorira imami ingorira Chama wa rwimbo rwa Mugikuyu cemania na DJ Jey na Gathuki Mundu thiini wa Zilizzzz Opendo o muthenya wa Sunday thaa mugwanja nginya thaa 10 miaraho Zilizzzz Opendo Kenya juima baritage dongorima Hey George Karano. Yes. Namba yaku ndaheo kuma kwa Lotto. Yes. Majira ati ni wirega kwihotanira. Njireta kwihotanira ngiri 40. 40,000. 40,000. Oigire ati my brother. Ndaiguire gikeno kinene muno ngoro-ini. Eni. Na mundu raguthikiragia na ndeciragia mundu no ahotani okumwira ati. Kumwira othe Lotto bio erutire tondu Lotto ni hotanagwo. Kabisa. Na andu ni mahotaga Lotto. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by Why the get the BCLB. ordinary when you can get extra? Yeah! Extra protection to shield you from corrosion. What? Or that extra clean feel that prevents dirt buildup so you can keep going further and for longer. Are you talking about fuel? Not just any fuel. The fuel that improves fuel economy so you can get extra kilometers out of every drive. Yo! I was talking about food. And I was talking about Shell Fuel Save. Every time you fuel with Shell Fuel Save, you find your X. Extra protection against corrosion, extra savings with improved engine efficiency, and that extra clean feel to keep you going. Experience the difference of extra with Shell Fuel Save, because extra kilometers goes a long way. Tore kone James Kamau Haddad demuhotani wa ciringi 100,000 gitumi kia ngorwo ngeingira thiini wa kihitahitano giakiri ni kuona uria atatu mateithagia various communities
tondu thutha guthakora tuthakaga mbeca iria nyingi matumagira matwaraga na kuria andu aria mena mahitaji onu tumonaga everywhere makiheana mbeca kuri community riu undu ucio niguo wanjakire gutuma nyamberie kwenda guthaka na niguo njigue the part of the system na undu ti muritu niraithi ta 1 2 3 over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the Ugienda nduthi yaku ikuhe service ikiraga wiro wa gikiro kia iguru kuma Total wetagwo Total Hyper 40 kumenya maigi megie Total Hyper 40 na kwigira na mweke wa kwihotanira mutu ikara mitambo-ini ya kameme kayo ka muingi o rucine tukiarahuka. Oldman Properties Limited ne dia migoda na broti na hidarire. Oldman Properties Limited ni marakurehera Kitengela suburbs 10 acres parcel Kitengela mugudoyo uregeto eka 10 na wina ready title kumenya uria mungigura mwige kudi kabuni kana modo kiumbe ni orushine tukiarahuka. Hello we mwega. Wega. Na namba yaku ndaheo ni andu atatu. Okay. Matira kijana wega kwihotanira kuria kwao. Wega kwihotanira cigana? 30. Rĩrĩa mbere kũhotana? Asa kĩndũ mweri ta ĩrĩ mĩthiru ũguo nĩndarĩte. Ya, cigana hĩndĩ ĩyo? Otha. Wewe mũndũ wa 33. Kũringana na kũigĩrĩra kwa mũndũ. Rĩu mũndũ ũrakũigua rĩ. Okay. Ũngĩenda kũmwĩra atĩ ũhoro ĩgĩta atatu. Nĩmera nĩ ama tondũ ndĩte maita merĩ. Na nĩ njogoete mũno. Ona raisu ndanathiĩ. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Mafanikio hayaji kwa bahati. Ni matokeo ya bidii, uvumilivu, kujifunza, kusoma, kujituma na zaidi ya yote ukipenda unachokifanya. Kupata mafanikio kama skiza tune yako, dial *811 *614#. Kayo kamwege, ameme. Kayo kamwege, ameme. Igana liemwega turumo emwe kameme. Sesenito, ameme. Noko gatigagia, ameme. Igana liemwega turumo emwe kameme. Aria na Recho Morekie Gogi. Namba yaku ndiakeheo kuma kwa Loto. Majira ati we uri umwe wa aria marehotanĩire. Mahotanĩte mbia cigana Recho? 40. Ngiri 40. Waiguire atĩa wanyita mbeca ici? Ndaiguire wega biũ. Na cia gũkwamũrire? Biũ. Ndakwamĩte mũno no ndaugire nĩ ihinda rĩa Ngai rĩakinya nĩ ndĩretereire mũno. Tondũ ndanjĩrĩire 2016 nginyagia rĩu. Na hĩndĩ ũrĩa hotanĩire ciaku ngiri 40. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Asante sana. Thank you. Na nyamu niguo safari lari kana rushine. Yari kana ya gitwikiria groove ni uturo ria farafara icio ciena jam nderwo bado jamu ni nene. Nyaivasha. Alright. Na odoro yo ginaguo mwega ni ati Laishi K24 Kameme TV uthegi wa ruriri no tukore thiini wa njire mwe huthu muno itagwo pang gutwirorera Rikana guthi hani ha PANG ni pang Oskani TV ya kutafarira cito ciothe Kameme TV na K24 ona wikenere ofundithio thome maundu maingi megi nginya movies ira ciragaturuta maundu maingi muturire-ini ogweciria film na gitumikire na kia movie ni gwefundithia gutukenia yes utumakia bado
gutukania gutubundithia maundu ma mothe ni thiini wa K24 na Kameme TV koguo no gututhi hari Scan Kameme TV na K24 scan to search one ukiona Kameme TV na K24 thiini wa TV yaku oro riu. So data agarikania gwire ati riu ni undu muhuthu muno gukorwo na skills tune ringi kwigikenia andu ramana kuhura thimu gikenia giaku kia raithi ni ki. It is as simple as kuga riu nie maundu makwa ni magiriire waru maundu makwa mothe makoretwo mebangitio gwibanga tondu andu akwa ni marakena mahura thimu na andu aria ndira contact cio ni maraigua wega skiza tu nawe no wendete ino kori urenda no wende no kuhinya gutuma X kuri haria ha 23175 Safaricom akurika ndu kindu raregwo karumirira makinya mario gutaririo akona skiza tu ni urenda ratuma X kuri 23175 eka hike tuma demo X kuri 23175 unakona skiza tu ila rakeria wana kuhura thimu kiamamia mkasasa muziki dakika 40 itano tuhure rwimbo tuigue wega ngikuheaga mbeca na ni undu muhuthu muno kugerera gwi 40 80 90 ndiraba guka kuhurira muhotani wakwa wa mbere kana nyambe negere muhotani wakwa wa mwisho itharu ria thira mbeca ngioka hurira muhotani wakwa wa mbere wa jackpot hour tareke ngura ni mbeca cigana na ihenya kia mami $48.90 gioka droka kuhurira muhotani nyambe negera ni orori 408090. Alright, mundu wetagwo anaitwa nani? Etagwo Tonadi Kimani ona kebe ni Ronald ti mauru ni Ronald Kimani ona kebe shaini wa mundu wetagwo Mugo ebe shaini Tonadi Kimani ne pepe ni my 48.90 idari de kaisitere de kamino gwetada etano sirike Amodo muna greci grifote sigi grifote iso gidi 10% ya 40 ya 400,000 ado ikomie modo grifote ado wano modo grimana mana paybill number ni 408090 gyokanya benegere muhotani wakwa area beria grimana mana imagine jackpot hour leo grimana mana ni ati ni maundu mariku na mariku giguteithia gwika 400,000 imagine 400,000 paybill number ni 408090 40 80 90 imagine no deposit grima kana tatoma 50 hario kugura kari gure ngari ya taxi wabagiririo ira wakuwa taxi ukarihaga pole rege no gure na ngari nguru cite ko skata roots be mundu ratwa kugura starlet grima na mere matwendi amithondekete no riu no mere grima mana imagine maundu tamaya grima na mana gikone ngari wiriagiria agikorwo ni duka ya cosmetics beauty and shop and go ladies because imedete gwithamba na kwigemia cosmetic duka ya uraigirwo njega executive barber shop ya kwejado kinyuthi kiega grocery njega ya kwendagia matunda 408090 ni 40 80 90 count ni mwikire demo kei amount no ciringi 79 tu 99 ni jackpot hour gima mana ando ikomie mundu grifote ni ndroka na mbeca ukira kia mami vuruga bomoa Wendo wako ndaire ndotereire ukoenderea wathire ruraya ere wacoka ndoka gukugeithio kojeta citibetio kaigando kwenda ngomoe gukuhorera Ngai guteithie na niondeithie gitongona na igoro
kana nyamo ne kwini jenyu raiga arome ne nyamo ne kwario ciaragio umuthia na umu Gatobe tuigue mbeca tuigue ruru wega kahora ngoria tu thondeka 10 ndiroka na mbeca tukahora rwimbo thondeka 10 ngoka na mbeca 40890 hiyo niyo paybill number na ndo maraji ndatengeria muno namba ni paybill number ya 40890 account name wikire demo wake ya amount wikire 99 ikuhe ngiri magana mana adwana adwa yake ikomia mundu ngiri 40 imagine kumagario wega na kwambiria ginya na ciana coka militamu cione ginyo ngia gikuria gukuria leo na gustwara handu you know paybill number 40890 but in the meantime aromene nyamo aromene nyamo ne kwario ciaragio we na DJ Jey254 jitonga Gathuki Mundu Wakasungula ni Zilizzzz opendwa harasha mambo gikokoro gocabire tutigitie deka turatara rungi deka cigana ta 40 oguo tuko tukirikiria tabarira Zilizzzz opendwa no ici mbeca muhotani wakwa wa mbere o deka 10 muhotani o deka 10 muhotani ngiregeraga ya ngiri 40 au mbere wa andu a mbere eri narua Alright, toi wetagwo. Thegi muno tuko chonjo sana hapa Wangigi. Steven Buru akendia iria Githuku na Mureithi makendia nyama na thufu Emma Butchery. Ithani muno na mugithania kule Ruthikete Jose wa Power Travelers Butchery na Simon Thitima anake ageitheke. Yoyo haha. Nyambe negere Caroline Buru. Onake pesa ini Carolina. Mwendo wa Carolina. Mwendo wa Veronica. Sioni cia Johnny Dishu. Kenyambe ya hurire yoyo etagwo mwale wau Carolina mama Carolina hizi besha 40890 408090 Carolina mama Carolina mwale wa Mburu ni mwale wa Mburu kana Mrs Mburu oh ni Mrs Mburu thank you so much Mrs Mburu. Mwina tuana na Mr Mburu. Mwina tuana na Mr Mburu. Tuigana. Tuna. Ni twahana no nani ndewa tuna ndewa iheitha tuna kaire tukamwe. Oh wow. Ni twahana na hau wetu akune tuhekane tuiretu. Twakane tuiretu. Tuothe. Kire Kenya mbie gwibanga hau ndaigua ndina kaundu. Tiguo riu koyo gitu na kwenda riu ri okoro gwa kameme kayo kamuige twina DJ Jey254 nyitagwo Gathuki Mundu kana Wakasungula ndirakuhurira kuma ku kameme sorry we mwana uriku we ni mani kameme we mwana uriku mwana mwea nice one muikaraga na Mr Mburu kana we ni guthia thia guthuku magacoka goka kana guthia gatia Mburu
Oh, nice. Oh, riuri. No wacera haria ha pay bill number. Obia Mr. Mboro rutaga wira uriku? Na nice. We. Apakule kidogo. Dokama. Kiria. Na ke Mr. Mboro gari aratwarithia ni yake kana ni ya gukwandikwo. Ni ya kwandikwo. Riu ndirenda uthikiririe. O kamuciiri. Taboje kana wacera haria ha pay bill number. Bill. 40-80-90. Yes. O kari. Ciringi 99 ciaku icio wekira ri. Hihi wekira maita maigana na tondu uri wekira maita maigana ugu hiro akihota. Nindikirangite. 99. 99 na account ngandika K. Riu tondu muthuri waku ndigwa ni ndereba ri. Na rege kirikano na niguo kirikano kiugaga ati muthuri niwe mutwe mutumia nake ni ngingo. Na Sami Muraya inde rwimbo akiuga mutumia ndugatwire muthuri we newe muru ati mucie wakagwo ni mutumia mwiri atiriri oka agure gakari kanini agathondekithie akuruna ga taxi gake mwiri angingira ng'enda-ini ndangiaga handu angigura gakari ka 330. Ici ingĩathondekithie tondu we niwe mwotani wa 400 wa mbere. Saidika kabisa. Yes. 40, 80, 90. Account ni mwikire demo K. Amount ni ciringi ciaku 99 bob. 400 hari andu atatu matigarite. Aya ngina wa hotani a ciringi 40 ahotani ya kwa 10 o mundu ana a mbere no now. Hena mundu retwo Masi wa Goi wa Murage ebeshaini. Hena jambo retwo Alex Kiongo wa Gathirwa ebeshaini. Steven Kefande ebeshaini. Hena mundu retwo Cecilia Mobi onake besha-ini wa Mwangi. Pesa ni yako. Sio ni ana hotani ya mbere ya 40. Aya ngi atatatu matigarite no now. Aya ngi na atatu matigarite no now. Pay bill number ni 40 80 90. Ciringi 99. Ici mbeca irakunengera. Gioka. Ndoka kunengera na thutha ndaika 10 kuguku kaina ndaika 35. Nengera ndaicio ingi. Ndaika 45. Toka tumirite oguo. 40 80 90. Ndaika tuigwa roro kira gatumia rume metu nyamu. Kia mami. This is your favorite DJ. This is your favorite DJ. This is your favorite DJ. DJ Jey254. Tumia, utigete nyumba, na nina mwenake, kwa igana
Ona kadere haria kona, kadere haria. Ira na karitu kare haria kona. E gari forte. Eriki Bakita, githania na Ivasha githia engineer Tash na jesio ya na Ivasha. Tuonane baadaye. Garaite. $48 and $90. DJ Jey254 Gathuki Mundu Wakasungula. Eko kaka. Hey DJ Jey.
AC Besha Taitha wa mondo. Asanta sana 48 night Goko ni wakameme kama igethera DJ Jey254 Zilizzzz opendwa na nisho ishishia gita ithatu na ngeregi ginya gita inya anyari agiraga yitagwo super rhythm iko hapa pesa paybill number ya 48 night account name wikende mwake amount wikile shigishiaku na sio 99 girimagana mana oyo gena ketagwo atia 408090. Imagine no kwenda kwa electronics Rocio ni Monday. No kwenda kwendia mai. Rocio ni Monday. No korwo wira waku rio gandiki ni printing. Pesha ni shishi ngiri magana mana. Aiwa muthuri ucio wa Rosi ndamure the ngari. Ngiri magana mana ni ati ingigwikira 408090. Stefan. Ona kebesha ni Stephanie Nyokafi wa mundu witagwo Mau ebesha-ini gai ndigetie kuhe andu eri ngiri magana mana andu angi no matigarite atano o mundu ngiri 40 urathi haria thimu-ini yaku ha 408090. Iyo niyo preview number account name ekirende mwake amount 99 bob weterere besha ruru rwa ciari na mamenya go maria bata mathie 408090 gana gware iria shuka DJ Jey utire kendo kibata taibe wa mondo kana mochiari wa mondo rere mboyo utire kendo kibata taibe wa mondo kana mochiari wa mondo rere mboyo igana gware iria ya rigamboyo mundu amenya gware bata ekero irima na nemba kimani Hindi ya mashaka ya ndongyo na tariondo Tondo mochiochio andu no tambo gagacha Hindi ya mashaka ya ndongyo na tariondo Tondo mochiochio andu no tambo gagacha No arikia kuigirerwo yo aria ngoro Kefa kinyozi Adena mame tenga manka ora odi Baba wito ae Mami wito ae Redare moyo Tuare agato kararana mudebeo Andaitora mambaga kuhoria marendio Hindere atora kaya nangi maya chumbe Andaitora mambaga kuhoria marendio Hindere atora kaya nangi maya chumbe Nikoro atokira nane waria nyinge Kuna mochari ari batare ari mboyo Waria matiga kuire tongere ainge Tondo na githomo tongea thomire itwothe Tondo na githomo tongea thomire itwothe Na indo atigire totingia tunyirwo Na irumi torumago totinge rumago No ningi wendi wangai no nginyo inge Itwothe no tuiganire ni kwenda gwake Mama wito ae Mami wito ae Redare mboyo Tware agato kararana mudebeo DJ Jey254 Gathuki Mundu Wakasungula Inyochoro nawe na guo waindo na mwere Umanete na mochiarire rare mboyo Inyochoro nawe na guo waindo na mwere Umanete na mochiarire rare hinya Ona ngikorwa turagorire ne ndwari Shokeria ngai ngatho tondo ni uramuona Ndukeone wina hinya umutharau Tondo ndwakunukire na thĩ ta ikuno Waria matiga kuire tongere ainge Tondo ona githomo tongea thomire itwothe Waria matiga kuire tongere ainge Tondo ona githomo tongea thomire itwothe Na indo atigire totingia tunyirwo Na irumi torumago totinge rumago No ningi wendi wangai no nginyo inge
igothe no tuiganire ni kwenda gwake baba wito mami wito rĩrĩa rĩ muoyo twarĩaga tũkarara na mũthemeo atumia Sose wines con le muru atumia makeo tamare agodeteo kamenya nyingatwile na maito mierikega agecoka kekiara arekia kujara thina mamaka mabageto aderire na thina atumia andaitu mahe agodeteo atumia andaitu mahe agodeteo Etagwo DJ Jey254 Gathuki Mundu Wakasungula nyitiro gwo kiama binyabe negra na besha 408090 408090 account name wikira demo akia amount kigina na wikira 99 bob ngona gire mana ado matikarite eri no now pay bill number ya 408090 ne Zilizzzz pendwa na DJ Jey ana kwa dai bwa wega ne Zilizzzz pendwa harasha mwa mugikokoro gwo shamire kuvana atia no rati de kwa mono kwa furu wa Kenya ndora mena ivasha kohana atia ko okora na badai ndai mahandra di sweeps taka nyoine moro Manchester ga ithike Simon Jehia by the way Nigeria na jigwete na ndra boro Simon Jehia Simon Jehia jana na ro muthuri tabie one hari uguo ne etagwo Hester ne taro uguo ne ro Jones egimuno Simon Jehia agithage kia rucini ndramenya DJ Jey254 no hiyo nimefagiria digitho agikeregia Zilizzzz pendwa alojikeria audio Borotha kataki ndro igwete salamu mingi neni secretary Jane wa Brookia
Gaithia my love John Kuria, my children Joseph Kuria, Mukango Boys. Na esta waji mependa kameme sana. Tyson Tours, asante sana. Na kefa kinyuzi ya niko ndani na githani ogedire hospital magua Korea Brooklyn na dosio vya shali Naruto na limo. So a doctor. But in the meantime, pay bill number ya 40809. No ha. Mondo weta words Elizafa ni kanyotu ona kebe shaini wa wagoi dina baba 0722 ikakala 372 na kebe shaini ishishio the best ni shiaku ngirima na nesi odigete ko negrana na doeri adoana tu neana ngirimi 50 ngirimi 50 ne thutha wa rwimbo njuka ngo negere besha ne atioreka ine wechire turia ngirima na manenge gwikira yona 50 team besha nini ngiri 50 ogerekia kugura nduthi yaku kuriha you know all these things needs money toria ko herethi 10 na kenda yugaga eni maundu mothe mafataraga besha 40809 ona kinyi mwenda ndio gekinyo kagyo ikukindera teto muno tikwo bata angikoro mwenda no uge odige ndio ade toita giyura mukuha bete mwenda amiona ndogo ngitoragyo nego kiranereja nowe indumbera kwano kwasibo ikenya kenge kwale ukajete aduri yoera mairava yoera maidia oi nesietoragyo nego kiranereja yoera mairava yoera maidia oi nesietoragyo nego kiranereja Kiranga maidoli kanyereka mwene niko kamuinagia yoera mairava yoera maidia oi besietoragyo nego kiranereria yoera mairava yoera maidia oi besietoragyo nego kiranereria karonenie goyo tasokania dudu ukiterane kwega kuri kuonia neo miario ya ndode inyaga one gitura ndere-ine ndinginya waetire ukiuga ati ndukandiga na hĩndĩ ya mũri ndũkokiũmĩrĩria kayotoe maraguĩrage kiumwo 090 account ni mwikirede mwake amount na shiringi ciaku tu naya ngoma negera githaa gia 10:30 igekinya na ndigire ingi MCB Gathufa men magio karege mena DJ Pasweri agwa mathani tu Jesu Kristo na wendo wa Ngai na gotana na mutheru na roto na ithiru hingo ciothe tene na tene amen ngenda kuona kana koigo ketiga itamenya maundu nyonete igoro riaku na meire na munyo borikiraga korea itakwira boritava korea ria makwendaga kumenyaga ketiga igetie kamukwetu agai wa dragon ya kinya nejiguaga tukagarurwo ngoro ene pare anyanjega aria mewana museke makwira ati muiro makaiga ndi museke nogetherwo muthuri ongiuri na riri muno marendo muikene ogetige wairimu oi mwendwa vaorina vaorina we mwendwa vaorina yambagia iguru riaku Zilizzzz upendwa na DJ Jey254 na Gathuki Mundu Wakasungula. The chocolate lady the chocolate lady ngai wa dragon ha yengira na ngoro tarikone na ciaku ekambereria koina ngoro kanjira nyine uria nie ngwendete yake nyume ngoro ina wake moigage ni wa ngoro kirie aria ke
moigage nĩndagũire na ngoi ũrathimwo nginya andũ magawe mathikĩrĩrie icio nĩ mbairaraigua Paulina ngĩũka kwanyu niĩ ndikoragwo ndĩ ihĩndĩ itanjigaga thĩ rĩrĩa yatĩkaya no kĩondoka ũmĩte kĩnjĩre mũrigo ũyũ nĩakumo mũthĩ wĩtaga kwa mbũri waimwe Paulina Paulina we mwendwa Paulina no kĩondo imana thome ndarega kũigua atĩ arĩ kũraya nĩ gĩkũyũ oigire atĩ ireka nĩ itirenda ingaga njoigĩre mũnyethi ngĩũka kwanyu mũharo nĩwe kũna ũthingataga gĩthaka o amĩrigo tũthiĩ na ithuĩ tũgatuge gwitũ oi mwendwa Paulina Paulina we mwendwa Paulina irerwo nĩ meciria oi mwendwa Paulina oi Paulina we mwendwa Paulina metĩkia nĩ twendaine ndarega kũigua atĩ arĩ kũraya nĩ gĩkũyũ oigire atĩ ireka nĩ itirenda ũthingataga gĩthaka o amĩrigo tũthiĩ na ithuĩ tũgatuge gwitũ oi mwendwa Paulina oi Paulina we mwendwa Paulina irerwo nĩ meciria oi mwendwa Paulina oi Paulina we mwendwa Paulina metĩkia nĩ twendaine nĩkumanjokerire ndo ya redio yakwa niĩ ndahingũrĩra kameme naigua nginya nĩimba agĩtheka nyũmba nake ahingũrĩire kameme ndathiĩ na mũng'etho ndakora andũ akenu kumbe othe maraigua kameme hau mũkinyĩire andũ a nyũmba itũ mũtiga gĩthiore mĩtambo ndaingĩra ngari-inĩ kameme andũ me mũgũnda